Аузбиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша және орыс тілінде Құран оқу. 18-ші Әл-Кахф сүресі, 81-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сондықтан да Раббыларының ол екеуіне әлгі баланың орнына одан да қайырлы һәм пәк, әрі одан да мейірбан һәм тіл алғыш бала беруін қаладық. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا, и так мы хотели, فأردنا أن يبدلهما, чтобы заменил им двоим, أن يبدلهما ربهما, Господь их твоих, خيرا منه, лучше, чем он, хайра минху, закатан, по чистоте, ва акраба рухма, и более близкого по милосердию, ва акраба рухма. Садақаллаху лазим. Ал енді мына дуал мәселесіне келсек, ол сол қаладағы екі жетім баланыкі еді. Ал оның астында сол екеуіне тиесілі қазына жатқан болатын. Әкелері марқұм сондай тақуа жақсы кісі еді. Сондықтан да Раббың балалары ер жетіп, қазыналарын өздері тауып қазып алғанын қалады. Осының бәрі Раббыңның шексіз рақымының арқасы. Міне бұл істердің ешқайсысын өз бетіммен істеген жоқпын. Сенің төзімің жетпеген мәселелердің мәнісі қыр-сыры міне осындай деп түсіндірді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. وأما الجدار, что касается стены, وأما الجدار فكان لغلامين, то она принадлежала двум мальчикам. فكان لغلامين يتيمين, сиротам. Филь Мадинати, в городе, вакана тахтаху, и был под нею, вакана тахтаху, канзуль лахума, клад их, канзуль лахума, вакана абухума, и был отец их, вакана абухума, салихан, праведником, фаарада, и пожелал, Раббука, Господь твой, ан яблюга, чтобы достигли они двое. Ан яблюга ашуддахума, зрелости своей, ашуддахума, ваястахриджа, и извлекли они двое, ваястахриджа канзахума, свой клад двоих. Рахматам мир раббика, по милости от твоего Господа. Рахматам мир раббика. Вама фаальтуху, и не делал я этого. Вама фаальтуху, и не делал я этого. Ан амри, по своему решению. Ан амри. Залика та'уилу, это толкование. Залика та'уилу, малям тасти'а, того не смог ты, алейхи, над чем сабран, утерпеть. Залика та'уилу малям тасти алейхи сабра. Это толкование того, не смог ты над чем утерпеть. Тасти'а, смог ты. Садақаллаху азим. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Олар сенен Зүлқарнайн жайлы сұрайды. Оларға сендерге ол жайлы да бір ғибратты әңгіме айтып берейін де. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك, и спрашивают они у тебя, ويسألونك عن ذي القرنين, о Зуль Карнайне, обладателе двух рогов.
зил карнайни. Куль саатлю. Скажи, вскоре прочитаю я. Куль саатлю алейкум вам минху зикра. О нем упоминание. Куль саатлю алейкум минху зикра. Скажи, вскоре прочитаю я вам о нем упоминание. Садақаллаху лазим. Расында біз оған жер бетінде тегеурінді зор билік нәсіп еттік, әрі діттеген мақсатына жетуіне септігін тигізетін ақыл парасат, ілім, күш қуат, байлық әрі билік сынды әр алуан мүмкіндіктер бердік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна макканна лаху фил арди ва атайнаху мин кулли шайин сабаба. Инна макканна лаху. Поистине мы укрепили его. Инна макканна лаху фил арды, на земле. Ва атайнаху, и дали мы ему мин кулли, от всякой, шайин сабаба, вещи путь, средство способ. Сабаба. Сабаба, причинять, вызывать что-либо. Садақаллаху лазим. Сөйтіп ол күндердің күнінде жасағын бастап, батысқа қарай жол тартты, жорыққа аттанды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фаатба'a сабаба. Итак, последовал он путем. Фаатба'a, и последовал он сабаба, путем. Таби'a, следовать идти. Таби'айни, фаатба'a. Садақаллаху лазим. Батысқа жеткенде күннің бейне бір қапқара лайсан көзге қайнар бұлаққа батып бара жатқанын көрді. Сол жерде бір елге кезікті. Біз оған: "Уа Зулқарнайн, ал енді оларға не істейтінді көрейік. Күшіңе сүйеніп, оларды азаптар ма екенсің, жоқ әлде жақсылық жасап жарылқар ма екенсің?" дедік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. حتى إذا بلغ, пока когда достиг он, حتى إذا بلغ مغرب الشمس, место заката солнца, مغرب الشمس, وجدها, обнаружил он его солнце, وجدها, تغرب في عين, закатывающимся в источник, تغرب في عين حمئة, горячий, глиняный, ووجد عندها قوما, и нашел он около него источника людей. ووجد عندها قوما. قلنا, сказали мы, يا ذا القرنين, о Зулькарнайн, إما أن تعذب, либо так, что накажешь ты, إما أن تعذب وإما أن تتخذ, и либо так, что возьмешь ты, وإما أن تتخذ فيهم, по отношению к них, хуснан, хорошее. Фихим хуснан. Садақаллаху лазим. Зулқарнайн, кімде-кім өзіне һәм өзгеге зұлымдық жасаса, біз оның сазайын тартқызамыз. Кейін ол Раббысына қайтарылады. Сонда Раббысы да оны адам баласы көрмеген ауыр азапқа салады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. صدق الله العظيم. قال أما من ظلم, сказал он, что касается того, кто притеснил. قال أما من ظلم فسوف نعذبه, то вскоре накажем мы его. فسوف نعذبه ثم يرد, а потом будет возвращен он, ثم يرد إلى ربه, к своему Господу, فيعذبه, и затем накажет он его, عذابا نكرا, наказанием чудовищным. Садақ Аллаху лазим.
Ал кімде-кім иман келтіріп игілік істесе, оған ең жақсы сый-сияпат беріледі. Сондай оған жеңілдік жасаймыз, яғни оған ешқандай ауыртпалық артпай, оңай істерді бұйырамыз деп жауап қатты. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва амма ман амана ва амила салихан фалаху жазаал хусна ва санақулу лаху мин амрина юсра. Садақаллаху разим. Ва амма ман амана, а что касается того, кто уверовал, ва амила салихан, и совершил праведное, фалаху, то ему, жазаал хусна, воздаянием будет наилучшее. Ва санақулу, и скажем мы, ляху мин амрина, ему из нашего повеления, юсра, легкое. Садақаллаху разим. Содан кейін ол жасағын бастап шығысты бетке алып тағы да жол тартты, жорыққа аттанды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сумма атба'a сабаба. Потом последовал он одним путем. Сумма атба'a сабаба. Садақаллаху разим. Сөйтіп күн шығысқа жеткенде бір қауым елді тас төбесінен күннің қақтағанын көрді. Біз ол қауымға ыстық аптаптан қорғайтын бірде-бір қалқа нәсіп етпеген едік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا بلغ, когда достиг он, مطلع الشمس, место восхода солнца, وجدها تطلع, обнаружил его солнце восходящим, على قوم, над людьми, лям надж'аль лахум, не сделали мы для которых, лям надж'аль лахум, мин дуниха, от него, ситра, завесы. Мин дуниха ситра. Садақаллаху разим. Міне Зұлқарнайын айының жер жақында түгелдей қамтыған патшалығы мен салтанатының алдындағы ол қауымның жағдайы осындай еді. Біз шүбәсіз Зұлқарнайын айының бар мүмкіндігін, рухани жан дүниесі мен материалдық жағдайын толық білетін едік. Сондықтан да оның мұндай ғарып қауымға қалай қарайтыны да белгілі болатын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кадалика ва қад ахатна бима ладайхи хубра. Садақаллаху разим. Кадалика ва қад ахатна. Так и уже объяли мы, кадалика ва қад ахатна бима ладайхи хубра, что было у него осведомленностью. Садақаллаху разим. 91 аяттан соң.